right ni madhimi we na we yithia enago na mutumia wake alea piu koinake ndethesi Athiani wa be mutumia uzindize kana we ni ethiwa enago kwa undi is status ya mutumia but either way yes mutumia ethiwa tena mutumia negative kibeti ni positive na kumbe lama mimi o mano mutumia alea piu koinake daktari si advice ya Athiani mwethia you like cases na dinanga ni example ya mundu no nione na ina seminar daktari aize daktari ma advice ya ni matumia condoms kwa ona wena muthelo you can still enjoy sex no we enjoy your maundu magumagita ndani lakini nikana wethia ni mwasobiana either umwe positive kana nyonze mwe positive mweni karenjia wa ni mutumia jao mebela ndiwa yedwa mebela kana tumia imebela kana condoms nikana wethia bado no mwende yako enjoy maundu menyuma kitandani na kila kitu mawa andu maiwa ni matumia mebela esu utweka muthelo nundu saingi mindudu ezu yago stable ni kana noto nyakwetha wina strain tofauti no uno muthelo lakini kama mundudu kagu ni jao ni a bit different na kama mundu longe ni kana mwika exchange na mugongela mathina ndizo ndo nyakwa kwelezia neza kikamba lakini masia the HIV virus is generally sikalazi obenduka see there I mean sikalazi obenduka shape ila asungumeta mutation na wone wa go twiko na corona ko treat pe na thina nundu muga mwana wenda waino kana mwatonyo vaccine ka mundudu keocio kakakwebendwa wethe aneta kimbu cha muthemba mindudu cia hizi to virus cia tabia cia kimbu ugetha ni obenduka shape ugetha na nundu ndawa ise ubagwa shape ya ukitana na kamdudu ka iliona kamdudu ka yoze ka bendo ka shape ya ndawezu ndikowa ndana wa manzio yu ingida wenge you get the mundu me na shape tofauti kamdudu strain tofauti na age mundu mukaka strain kala ka age ni tofauti imaanisha mwende yako na kitandani ni mtu ajakwe kata ku exchange those strains nika na get the way na strain imwe weka wakwata ile na iweze iwe then when they are in a type ile ya HIV virus imaanisha you are more at risk uko kitawaka omwinge ne mindudu ezu kwembeni kwa hiyo ando ni matumia condoms ne kana we they can still continue to enjoy sex you jamaa una geokia muka unless with the men itu mingi na onatone none neze twene no get the sound tagendo laisi lakini sio ka practical living ne bebina it's very difficult no you na kila kitu mose maybe ale amoka akiana no na timo ndudu muno ni level ya mistrust na level ya kwa you betrayed me ni wona ndio mother deal na jao deal na thina wako but then and bado menda nita na ni mukana mume then kwenda na ni matumia mobile na jamaa safe so long as wala wewe mobile atumia neza ndoka ume katikati ndoka apazuka katikati yule kana wewe ni masobiana but back ngengwenda akwasi apart from ameta discordant couples be andwange meta wa careers with their jamaa athina mundu winago no agwe ka mundudu lakini wende wa na yugwe andu maidiu with the jamaa wa akazela kwa wide ando lakini we wide ando tuine lakini we mwene na wa ne virus ya thima by the way ni positive lakini mwe wake ono kazele no na kama okay mundu la wena wo getha ni mweze neza ngani wawe ewo thimwa actually onaka positive lakini immunity yake ni very strong for some reason ndakwata ni opportunistic diseases and mama the boss meta wakari uketha maiza kuona ni signs ya HIV lakini any mundu mathi nake mamunenga ineka muwa ko andu meo kwa mama the boss you jamaa ona ukiamuka ndo nyakwethia we no aete yemuka by the way no the carrier no carriers never show the symptoms me kwata wani uwe uketha iwe ni jamani wawe lakini mathi na mundu unge ni umuwaze mpaka akakua so no maile kwethia make careful sindu cia muthe boss no nyakwethia kuwa yo mukamana but mozo say ipe ibetisie wathe ndikwazi akaka na maenda anza mama kakwatwa you
Ethani wa kwatwa uno ndwaze tio anjali niwa akamba kwa kitu mwagweta kukinya waya ethi wabige bandu wakinya waya manya ondo wo survive lakini ndukona ta mweso wa thayo I think point ito nene ni kana matukwa muthelo tio londo wo wando tene kwindawa na ndawa iteza one by the way inenga na wene silikali mana so long as they were the government facilities wa these vitale ndawa ino most of them in donations with the asunenga ni groups ta USAID na mashirika mama thembosu kuma hospitali maito pa Kenya maitesa ndawa cia muthelo inenga nawe mana unaweta maundu ma ukomania pema kulangi mevala yu isu yimaanisha yu ethani mo komania kwangelekana boitumia mubilo su wa condom yimaanisha yu maundu na alama kwete appetite ya kukomania asindu ta kiss ila ningisi I play a part nene mono kwa mundu gakololo yimaanisha isu mwi yote nondo batukana kana kissing is tiku exchange nini mata lakini kissing mundu atena itaukanywa ndienda yo kimba the percentage ya those other body fluids tamata ni very minimal unless with the kataluka ando kegeni kana weme you still can kiss at the 100 item yes okay pesa bigongyo kulete na gukoma na mondo wa sauta monanga na unatwa na ke ni udhoku kudhiva tena CD ni nae utesi iyesau kukwata kati ngwe mundu kana bena yote azita ukwata na plazimo ndonekala hapa sai tutambo tobika baza masi no mpaka tutethyandu no ndo methitwa myths sitenzio no go chundu wazia nayo utezindikana ndio kwata izu ni ignorance yolo muno ndo waundu isinai waulikane waulika kwa uwele kui protect maundweli etha mundu sio kala baza ndo muikie kana nake ukalikana nake no twase ni kutumiana kibeti pasta etha ni kutumia na kibeti first of all baza oka once kindu chambe ni maile kuikiania ukethia ni maikiania lakini kathika bandu pio ukethia moye ikianie the best thing is enda hospitali mwele so mukati ndambo kimiro kile binda noka na mwami no thimu etha pio kwa kweli bimuikiania kama mukatumia CD lakini kwa andu mati ni yukibeti na mutumia maitumia CD etha muikiania ni possible ndo muikiania kila mundu ngukia ikuthuku muikiania lakini no muipika buniki no muikiania na kila mundu atikala ta mundu mutwae kana mundu utwanite tangu kulete mundu atonya kwikala na ukimwi kwa ibinda yanata mundu ndikwekala as long as me careful niwizitwa easy nini ziando mekalite over 25 years ange 20 years manywete dawa na ize na with ya ni maendie public for example pe mundu mko lead it network ya women living with HIV AIDS is it secret at our Asunda Asunda has been around for over 20 years na mpaka nunazi yekana nondo niwenda kana ni wa interest ni wazi yekana kaka basi muwau na she is public about her HIV status. It's been nondo newa Asunda to university ali 2000 na today to 2020 something. So honestly mundu mkosi wekale to almost 30 years na HIV positive kwa duration ila ukwekala after one manaka na we positive itengemea na undo ukwekata ukwisubia edano kwati ya mashariti manda kitali uyenesa wizubia neza with ya injini ndokwata wani to walu ovyo I mean nikwekala for a very long time ko miaka ya gwila wekala ngube kana ndasa itengemea na chao your self care undo kanywa wekonywa tela waile tukutumia I mean ya balanced diet ekana na sido toki nondo ukenisi endanger jao life ya mundu be weaken immunity na pia kutuma ando mathi to other behaviors ile itonya ku risk life ko ati ya mashariti manda kitali na wenywa ndawa ondo bailete no evano kuwe wambe yo kwado ne stress don't know dawa izu sia HIV na nondo wa accumulate mweni after some time and remember bikaba ndo kele mambe yo kwado ni depression and of course tundu wanda wasisi oka pia nondo wa their mental status nondo
ulondo to Kenyans generally to December counseling na nika tandu kabikwa wambio kwa 20 depression yuko lenda wambio lea leu na immediately ukwatwa ni kwetu na mathina langi just enda wona ndagitali nundu ku hospitali kunanga na wenda waisu nimethia ana counselors attend counseling sessions enda we go counseling nika na we you are able to balance combine stress ya kuzio una stress ya maisha with the no wekata ni waolanga stress ya nundu I mean eka stress yo maisha pia mena stress ya moyo yako ya